alo lihiye alo jarebiye aga silami su kamma jamakei Allah ye besu khala aw besu hammintu Allah ganne besu hammin murugindin Allah ganne bogono kukinna ode besuya wa salli faren kamma sallallahu alayhi wa sallam adi sahabani adi dunkoni adi sere wo serege ya khediya mawundi en kota Allah ganninda ka sukappa annabi jama yawmal qiyamah Allah komo kunyindi fana ade nawarinde ado mamande awo tengini koyna debugumu Allahu ta'ala ngede debe mereyen khalifa fubeni yalenki ode Allahu ta'ala nyaga subhana Allah ganne debe ke kurana ikitenga Allah ganne debe ke berekini Allah ganne debe ke wurugini Allah ganno di tangana ya rabbal alamin on dagiri debugumu nga ibeni gele debe polla qengunyo kane ona kunyinde nawarinde ona deni katti o fabani almamini Allahu ta'ala ngede obetiye oga jonko ini Allah geda kanan khairun khalifa ibailen kinari tappe ore Allah nyaga subhana Allah ganne golle keragana odi danga Allah ganno di sigindina kamma Allahu ta'ala ganne bati kuragana odi suda ibeni gedunge na folla qengunyi kharalle manda tuwaxu ganani ko almamini no xarangundi suguba malelle alhamdulillah ore Allah nyaga Allah ganno di korosini no di tanga na khojo kuragani bereki taliboni beni ganonga Allah ganne tuwaxu nafanto kinniya iga kanin kurana iga debun norana ya rabbal alamin onda giri almamini onari mudirundi jaman kuni adi xaram mogoni adi xarallommo oge ñirono koyna ado ñaxalindiya na sababunya koyna dun koni asu fonnan kayu fu benige bogu xaram mogoni benige bogu fonnan kayu yani lomunu ñani isudi wakati ngara na ngiri nan bogu alhamdulillah itangenari debe angana nyamulla na debe kumbenetu tannan payindi katti debe ponnan kayunye annan payindi katti debe lomunu debe angana wori lomunu sobe tagi wure hammi gotegiya ko fonda kumbene debe ke aya xenne kunye kumbene debe ke sikkiya kanganari lomunu ngori iga killetana kamma debe kumbene ne kenyai alhamdulillah o nyagali ogere fonnan kayungori koyna lomunu khara lommo ogere fonnan kayungori khara mogoni aw kilu tagheritini debenga mudiri mbegede ke wuru deberi na khara mogoni kofme na khara lommo kofme na khibarin tanqi debe muma Allah de golle ke wori Allah ganne ragana oda sudanga ado sere suge kefena golle ke deberi kengana girino saga sire de faba sire yimmanko odi kunyi yimmanko beni ogeri ayimmanka hon khalifantengo faba amara haidara jama bega ke turna no gonga ogri sengeni Allah ganno da tugana di wakati ndi golle ngara na lido batte o ari adam tunkara sodiyolin ke geni adi wakati ngara nyaganya faya kama jumariye na lido bato kapalle ma o golnyalle ma franci no Allah ganno di sutugana akhini benige giri franci na lido batte jamake o almami afainnoge imam ibrahim tunkara al akhi mustafa sumare ismail sago ode Allah nyaga Allah ganno di susuru sagandini na gollu kuraga ikhwani bege giri senegal ga hamid sidibe abubakar kulubali musa batili ke fini koyna dun koni nyimme o akhini beni odiga domo kharam mogoni saga sire dun koni a sheikh abu fatima ishaqa touré a sheikh mahmoud touré aywa nan ke ibrahim gakou ale suaib ade suleimanu kamara ado akhini su odigeri delegation o mamandi groupe ngiri allun khare mamala usinera allah taala nganne odi tugana sere sugero tikebe besu yidutu sorobe ni gagere drontaxu deberi katto gelli koyna yaxaru na gumbon basu Allah de wara Allah ganne ragana ado mani beni ga france gol nyallommo gagere gumbobe basu Allah ganne besu tugana tay na wara besu mi jenga yawmal qiyamah o fabani beni gedi wakati ngaradoy girnan kannuko Allah ganne besu tugana ti golle
ona legerndo jatigin kan soro ibeni gere follakke muni mu kenganani tanginanga anguyiniya anga hammini ne gomundini kammo namma ya gwada ore Allah nya galla ganno da gatugana na jatigiranyo da gasuda firdausil a'la ko ina yagare mu mansu agrise alemine oda gasusu kunyi kagere girnan kanne sudeberi kagere bakke sudeberi khanu ye nyande kenya Allah ganno da gatugana kesu kamma na ragoda khada na wara mije nga yawmal qiyamah keno kamma wajibi nyai ona gakunyi na khana wari kagere kebe deberi annabi alayhi salam ati serebe galante Allah ko mon nawarini ni kufay golli sire Allah tallay min nawarini subhanahu wa ta'ala kenyo kamma wajibi ada annabi geti alayhi salam seregana fi suronta hunya gada kade wasa kagalante kana tallaga ne tugana Allah ganno daga tugana ko ina dun koninya kendangi yempalle masalan pobe oga mullana ngura kamma aya sunna fana fonnan kay an kawa kan sigira fakka ko fonda akan kawa kan batte to kono haqiqatan amanyo gere te musugandi me ngere lumunu kude jamangori mo gobe wallahi alladhi la ilaha ghayru anin no gonna ke te mu asugandi afalle o batabel ke kama sheikh ngere katinga nantiti hajunge ketem nti ketem wa ke an ko inga killenga haragana khagana sefete nam adeni ke anin no ntingena yere nagatir negatemu ndeni ketemu anenonga nkeni fonnan kaynyai kagani fonnan kaynyai osu hajunge kay gadi fonnan kayunge siro khirisunga ikilun tagu I haqqilenge tagu qari gana kara I haqqilen tagu tenyan kalla mangena warallo mum mesiro an kunun tendan jotun tenyan kalla ore Allah nyaga Allah ganno fabani Allah ganno di tangana nodi kilun tagu nditi fonnan kayunga sare kallengari nodi wutu bakkanyi nyen kamna saringa sefene mawdu ke kamma ke jama be gobulenki nandogo gomundi ado ke jama be fay baranga ade fini fillari sondome fi fana adi nyagalindi nasowe na nyagaliti silama runga kenna fi fana nyai silami sugana keme jama wori nanti kume boguti fofo iboguti allaya agani nabure ganni wallahi bannani yedebeke kunnin kedin delegation chukobona yaagete qedanguni yennaga aganya tuwa ganni tuwano yedebeke ino ta hundire sine on tetele France igo garangundi ni kota sudi tuwa kebe ni fune gante bana naam aganani togo ganani togon tonge debeke gello kugeme sare togo kegiya Allah gede kiniya ado daraja giya me ke sufe anya renga ke jamabe ke leminere ke grise asuboguti manne ti dina ke khanuye asuboguti manne ti silama rukiyani dange mi bagandi sogo mi bagandi la wallah inma manni bagandi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ke ande ke jama su bagandi ikanganalli kenge silami nyagalindini kenge silami lagana ga kontandini angana silami ni ngori iga fankene iga wurnu iga mefirni do la ilaha illa Allah nyabatenga awo simmandini kotabe annabi alayhi salam aga yiro no madina konge bugu kotabe nan daga annabi gemmalle mahu koyinan ko idin simmandi do kayai annabi sallallahu alayhi wa sallam madina konge bugu mogobe nallalla faran gemmalle mahu alayhi afdalu salat wa atammu taslim awin nyagalindini awo silami su nyagalindini angana nyanga suguno andinenda kenni fanabe ngere jamabe uroro onte ado nyarenga jamabe sasa kenyagali yeroninga me finlandi awin sinondini awin konondini ayin jotindini ayin hammindini naam kam mogoni khaya rempay ke jama sube kundu ige wuru nanti lo terinka ige wuru nanti katiyalli nan wuru katay nan daga terinka kumbina Allah ninke tirindini khasuya bani tibane yawmal qiyamah nde manne ko hada nde manne ko yiray agana ngere Allah murutay alhamdulillah agana ngere khaya murutay na jamanya muru na dutu ci Kenya kumbina yimbe nyani nduku iyadan billah النبي عليه الصلاة والسلام أتى الله بن مسعود لنا كتاب في الحديث الصحيح
عليك أنزل النبي عليه السلام إن قرآن غرا أنكما أن ينتنا قطي قرآن ينقى أن يكم عليه السلام أن ينغرا مندني النبي لمنك عليه السلام أريد أن أسمعه من غيري نملنا مغمتنا يا هذا قرآن خرانا نقدر ترينكنا نعم وقت توانا نكنت يقول سفه أنكنا ترينكا أنا نرى كلا أنا جند أنا قطندي السفه مغو هذا حديث كيان مغوبي النبي عليه السلام على كلن كنا ابن مسعود فبدأ بسورة النساء على جبهة سورة النساء خرانا النبي قاترين كنا أجا خرانا آية ما جوفني الله تعالى القرآن يا الله قاتري فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النبي عليه السلام ابن مسعود جوفه كآية النبي لمن قال النبي جوتي عليه السلام أتي ابن مسعود دنا حسبك أو سكند ابن مسعود قرآنك أسجني كند ابن مسعود من يا رسول الله أجر آية بغرا أتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كم مغني يمتو كسودي سيدا يليني النبي عليه السلام أن يليني سيدا كجماسو كما كيمتو لغري أن يليني سيدا كسو كما يوم القيامة كده النبي حمندي كده النبي جوتندي النبي تبن مسعودنا وراكندو أتيجي كارمباي إيجا جونكويني النبي عليه السلام إذن النبي غسانا جيني النبي ياغن جينغا بكا أغا كنا كجماسو قم بني الله جين كروسي نيجي ترندني كنياني في الحجة الوضاء النبي نتني من ألا هل بلغت اللهم فاشهد إيه نكي عندي غيبة نلا لنكي عندي غيبة الله ننيا سيدا ينتين دكي عندي كيغنا النبي جوتندي كيغنا النبي حمي النبي بلغ ينبنا مرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا النبي يغا كنا جمابي غدا بتنا ننتخم بنا غنينا سيداي يوم القيامة نكدانكي الله جمكو ينبينكو oku beni oga kinyandini oku beni Abu Huraira hadise agan kawano jotindi no konondi angana jamangori bireso wallahi tana angana jamangori nyagali nyenyen mangana soguru ante khenkene an jotintenyani ke jamande menne kongira kumbena Allah yunkorosi ni rabbana mbesu abane tibana yawm alqiyama akota kentono nginde fana akota kentono iblis aga fayro renki tatikai na sondo menyilandi gaku jamangera mbate gaku ammentei bone khani birene gakunga ken no kwa gana girilo ken no kwa agamidu magayan kandide sorombate agamatu nanti ke jama balaw nyani agamatu nanti ke jama jarabi nyani waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira Allah tindaga jarabiya jama kebe gari gaku iriti Allah yanni gomundini kammo eskanda Allah yakoyaba anke sondome jaman pede an sondome man ngani yana ngakati jama والله الله يعني ينتو في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أبو هريرة تابعين أن يغني دمتلكتي ننتاني هذا إخبار حديثي أقدم النبي عليه السلام حديثي بقى كنندني قلت أبو هريرة تاري منكو أتند حديثي مغا النبي أقدم كنندي النبي قاتني عليه السلام أغنتي حديثي كونغو أخيتني أغاقتني مسيدن نغو تلما كنا taswa gana te ko akanna ga khitini iga jinjo kana giri matani sikki falle Abu Hurairah tare manne ko qayta timanne ati ndemu ga nabi alayhi salam nanti yawm alqiyama qaytu ga yimben kum muti jamani be ila jama sikki fono be garini da yimben kum mutay mani gana ni sugubangine kum yetu ga kayti misobe kapame yetu ga suwa misobe kapame yetu ga sokki misobe kapame kudonakum hayatu sokebe ga kefini me yawm alqiyama iga kum maganya na yimbe titwano ina yimbe ndagandini tikunyai naburugumu fugani gede jihadu ndebel angana kemu ganan kono ndinya ando Allah billahi alaikum annabi nyum kayma gantal mun titwano nyai yimbe ngana kum titwana tuambe nyana kam mo yawm alqiyama arjanna fugani gede arjanna khobo ni to birene usman ya kefiniya annabi usman Allah tantirni no khummen ande manne debel golli mo be gallinganda ade kitatina bure nyai nam khadija da arjanna kitatina bure ame karamallan arjanna lo yen ko ngada ngananti jibril andaga kuni ndai ganatina buru gumenge telle yimbe nga miskinan ken arjanna kitati minne
jihadu gumenga na daga yimbenga kebe ga sakka ga khenkene anyana kammo ay serem konondini abu hurairah tati annabi ande ko alayhi salam la harade tuwana nganari alla na tirindi nde tuwa gunkinanga ande kinyandi kammo nde qur'ane kinanga ande kinyandi kammo anati nde qur'ane khara nde soron karangunde nde conference ni nde beri tallana tande gare ko wa taqulu al malaikatu kadzabta malaika nunati ketwana garante amma tu kota dange ni conference ke de berni angan ni nyide jamanya nan buganna jaman kitanna togon kita angan ni nyi manne inati katini tuwananya angan ni nyi manne inati katila wasafene allah ta'ala anti faqariqin ide ko tugarin timmagalen kinga kinnanga kali tuwana ke siti kana ro yimbe manne na gere ga yimbe eski nganniye be genye akota men Allah muru nani togonde jamanya muru ande kita am perdi arjanna ibawna me Allah muru te kiane seren konondini abu hurairah ta konu kay tuwana su gananya anga khirnde nya de berini oda ke turna su wallahi alladhi la ilaha ghairu aganani misqala zara hammi go sondo meti jamanya asuna ngiri faransi no korunto hono na wakati suwara na ke killewtu asunya na yimbenya yawmal qiyamah agana nyogome Allah murute Allah ta'ala gida annabi baga tikebe nan kune wala qad uhiya ilayk billahi alqasam wa qad ba'da almadi litawkid na khotondi ambane fere gella annabi nyimme sube danginde digambane yako la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin bal illaha fa'bud wa kun min ashakirin annabi angana fosu deberi angana soro ko amurute ninke Allah tono nambina khumbe nan takisini annabi alayhi salam Allah fa sefena yada kun Allah fare alayhi salam nan tagana fofo su debere agame Allah bane murute agana togo nyamur anda jama yamur ina bina khumbe nan takisini ati balillaha fa'bud wa kun min ashakirin Allah bane yabut wala o kanna ngana jama waran jotini khumbe nan telle ku jabin ko Allah da kammo asino nda jotin tenyani ore Allah nyaga Allah ganne Allah khanne maga Allah nta gollero sondo mo ganyana tisere ore Allah nyaga kota su o golle ngana nyana na soronya dume yemuru ya rabbi Allah ganno kerna kota Allah nto to birene agana ro sonde me misqala dharra kota su o gana ni kebe kongo o gana ni kebe nyana kudo khayanatu Allah ganno kerni akota ya Allah Allah nta o biranda falle bawni yimbe nyana falle iyadan billah na burugumen kay gana tirindi nde na faga wuronde kiye Allah na tande nya soronya na tuinatu fonnan tire am perdi kangana Allah murutan narjanna ya kita kebe gere jihadun kadeberi tade deberi nati yugu sire nyani wala angana jaman wori anan konondi no kumbene jama fete reference de tuwana be gena wurude jamanya ne gidi men ko tude kenyan ne kafunya kamma billah annabi alayhi salam ada annabi nyimu yogo ko yawmal qiyamah de sere bani akita sere bani alli di batte jama fete reference ni mannen ande manne kinyandi soronga manne nan sondo me Allah kibare khalas at-taqwa wal ikhlas Allah ganno nyal Allah kannano ku fini filli ku yando nyagalindi nanyilo konondi ni kadi ore Allah nyaga Allah ganno gollu lagan sasa onari miniti dantanto igere temu kebe kini igana ti kada nga fonnan kayahu katronginga fonnan kayahu kakum maga ajopene kangati anyemene kangati ntetu maga tronginga igana ti fonnan kayahu ajopene kangati anyemene kangati konkati njabini ako inanko aywa naam nautu kan sine nautu tanagate kati mine kati kamu kenya ni fonnan kayahu anke ande tanagate kita anke menya fonnan kayfina limina bucine anyeri na meta limina nyana apruka okay akenti fonnan kaya hunjo pene tanagate sine asegene khadungete atagalle mantime dungete aya na tu tamure nyeru
tamre sebu nandaga wara tankerege kenya to ni fonnan kaye naam ko tanane fokongo kadunge ta sefe tamre sebu kati tankerege sine ok dernière question begi mara kon kata ibe gana jabi question ni sikki cheikh wallahi alladhi la ilaha ghayru ntaka tele france ganin korali tingenya na koina mingan kara ko tabi ibe gana question ku sikki jabi Allah na ya seda nkunya wallahi ajabi gana kite sere sumarare wallahi ntetele ntogni ya cheikh kanin koreliti mayo mingan kara ko tabe ntebaka koina kar ntetele debetana nin sobenya wallah kon ka tajabini serebe question ni sikki sa horma meteringa ajabi gana kite serebe mala papa ni mpai Allah na nya seda wallahi ntogni koina mingan karante bakayre keta wallahi ni sobenya kagana kota jabini question ni sikki ban kaserin tenga serebe an Allah jabi dans on bayna ay sere ngakile na nako ay bismillah li daga micro gume ke bang daga doke ke jabin tesere ma chef corona meterinka nge tindin kore nata huire ntaka bakayre mingankara kente janan jabinere ketiye jabi fana begi maga kesiyo fana begi maga tirindinde angana karangana bani jabi nge tognire nde siko har bani afana antogo Muhammad Samura kesiyo fana begi maga ankalla kankota ok na meterinka salam la hawla wala quwwata illa billah corona meterinka est-ce que jabi Samura maga ko ne ra jabi ga maga metoriere fina d'accord question finlandi Samura ankalla minne atintetu ajabi kite mame kite question sikandi corona meterinka Samura ankalla kankara mogo Allah banana anyeme lante togidire ame kite ama kite خلاص wala koron daga ngamulan na kebe ko nam wala kengureni question jabi mekite sere sumaga masere ragan katike jabini la ajabin te sere sumaga kengureni fonnan kaye mpai tenyina nyai antan kara ko tantu aga nan kara ko tantu nim fonnan kaya hu nim mo tunna de beri sari kalle ngarini me fonnan kaya be ga tiktok ke kanna ala nyina am tagire video de beri wuroke am pay kala wuro nyimmeya ode yogo ni wori ni to ga direct nga kala fonnan kaya nan kawana ke kesio fay saranga fo su de berin lemine nyani nga seyinda to nyinga daraja nyinga min kala kanko tantetu kengan nam mo tunu afana filandi nkalla minne sera sunte tanga kala no kube
kemuro nan daga no kunta anta tuma kallenga nyini batara no kuyaiba an daga no kuntu anta tuma kallenga nyini la hala be kamma no kubay anta tu asikandi nkalla kammo amutu wa ana sajid nkalla nga sujudu nya lillah na misiri ndege ntatu kallengi nkalla exida nyaiba agara nga kalla exida nam tara ngara wasini kallella yerni mutal maut yatina bagta keni question ni sikiyai kata suwa me gere ta ko fonnan kay nan kawana du tirni ku kamma illan karasu ntatu nga kalla ko tabe alawnya nan lenkiyani mellen ki ngollu ni maga kamma ko fonnan kay ntatu nga kalla no kubay nin daga no kuntu kallen ni no kusire ni yogotu osugolli ni société an kem mobile ni kay meyama sura kenyani ari yakendiro mungara nan daga Maroc nan tin daga vacances nga ay me daga Belgique adi lemina nyagare nan daga Sangano ige jofe urobe ni to sakka karano fare daga katti yakenga hakfa ba fage karaka na to gari yagare nyaga Sangana hotelin no aga netu nan tiyetelle karado kan tetelle aga netu yakalla ke karamo ya gunte antenyana kenyani annan kawasimene ki angana ifo sudeberini law kalla sasa ando alla angana kara sasa iganan tel foke utampalle ya gunyani de karken ko ta yogo nya khibare ko ngo Canada ya gare yogo silama hunne man ko renyani kinenge fati alla o denne nanti nan kina ina bi inda bi af ajura inda bi fureke jura inaro buteli lemme inaro buteli no ina kinanga anna gardana ya souvenir anga simenete ay gebe nyane kafiri gebe magano ngai ga walli kompo yal moro ni no ya gare kede manne deberi atini kina bi afureke de kinai ane buteli nyai kunda ga kompenga aga nyama ga souvenir nga kinen pure kota yego adega kinen tablet nyautu agera kontun no adaga ni kinende lemina nyaga utanani ana rendez-vous kinne me hotel imagine de photo ni ngama age butu ade jura keiga nam age buta de yiga jura kenaiga kengure ni manne foya ndaga wori telfoke no nga kalleli kinne mutu na ju na to aga keribare kamara islami gefe kengure ni seregebe ge karani geri kuta fure igera telefon mutafalle ala men fayni janga problem be gano katidi yakennaga attakengi katidi groupe le monnaga attakengi message ni nduranya fayme ambe ga soni katte janga ngundo sufama ga sankni telle akara falle geri telefon mutage wor am mogot kalle la yerna ngutu wakati su antankara wakati tu antankara mogotu antankara nokutu fonnan kaya gunne wakati ni fille ade menaga bayna tufula وشيقوخا لمن تغناغو سارانغارني فوتو ادو خريساغون دي مينغا فنان قياغون كيا دي مينغا نعم انغري بالغاغو نانكي تندانتي يمبغومي نا خيرون دو خيرين تنانتو مكلفين كيتو موان كما ام فنان قياغون جوبي الله نان كروسيني كديما يكيتا ande kan sigira faga ko fonda fonnan kay yogon alhamdulillah ide ko fo murugindi ide debe murugindi ito ngana ko ngino qusasu duwa ngida ngami geti eskay ide batten to me fonnan kay yogoni nya karisa anyi maga ya gunya islama gunda ide islamini nya gundi ide khabila nya gundi ide debe nya gundi ide ko fo nya gundi fonnan kay yahu ayani wakati nchu fo valerinte wakati be ana fan korengeni nan koto wakati swa kenya ni fonnan kaya ko ngati Allah komo eti khrise ayetu kebe ga lemina hunga me leminente tu kebe ga khirisa huwa ya laita shababa yaudu yawma lemina hunga sagene yintun kullenge khibari ni kebe ga dikita daru papa gebe fayere wallahi ngana kaitin kinya nanti baba Allah wasafina lemina hunka maba kebe ga dan kita Allah menna magarame kumme ya ganjim maga kaitin qawla ya ganjim maga kaitin ya qawla baba lan tekinyandini
malante kinyandini ya ganjim maga daru fubeni gede kitani misiyenga yelenki kenguren serebe ga leminahu serebe ga fonnan kayahu ayugumma ada yagarimma an kan kawa kan sigira fakka anga batte tokko ko fonga Allah komo annabi sallallahu alayhi wa sallam ade ko hadith laban tanwa nanti yawm al-qiyamah sere suntono anga tamanda bane utu na keta utu na so tamanda kama malla gandan tirndi fini nagati besuna simmedo kayde besuna tagasido kayde ti kumbene ante gillambate na keta utu na tange wala tamanda kama illa malla gandan tirndi fini nagati anna jabi murukunga gelli duna sari kallenga mutu ay kumpini nagati ngonga an umrihi fima afna ina baba sigindi inimma sigindi ma andan wiki kaso kammo anya tirindini ma ando alla naga hakku ina ma kammo anyi sagamon alla iba baba anyi yagunu alla iba baba angani gollube de berini anya alla fayni kammo subhana ko men ngani yagunu alla asellanda bange yesumbana mamuno ko wori sella antini kede jibrila malaku jibrila sunya gamana holla baniya mamuno gundo wori antina de firawna masala ngadome anna simbe humbina Allah wontirindini Allah hakku ande Allah naga ona yagu na kodilin telfo mbaba ngane dangini ntaka tunu kebe gay wal musufay me kamma nte mulanga tununga kebe kama nala to bakanga nare ginya min deberi minna khufina min qufu buyade mure na haramin paitelle الذنوب الخلوات ndanga soronya gentinga memmu soronga ndinya hello Allah ma forati sere ilante baraje kinnanga ilante arjanna kinanga arjanna feti sere galla yimbe feti sere galla ila wanto gomboro ndini ta c'est tout walmenan jakita c'est toi arjanna kamanni Allah yimbe kamanni Allah nan tuga nan gollu ko kenyay ma foto gono tisere angana ya walla warati Allah angana nya nyana nyati Allah anda nguyen qaso kamma anda Allah ko monde menaha wandi hakke nyana mbini yawmal qiyamah serem bido musulle membate kadu Allah ibede hadamare mbane hakke gana jo fallante le maniko annabi ti alayhi salam Allah wantirindini an umrihi fima afna anwi tanyantallam ko Allah da sirsu khandiyan danan tande Allah naga Allah wankoro sini bane ti bane karangere munyiye be deberi soyefere kari karangere wotte be deberi angal listi nyini dukane yawmal qiyamah ngam ko Allah dande nyado manne jabi muruden tannene na billahi yankane kumberi manne nabi alayhi salam aga talla wantirindini anwi kasomo ari lemina gumbogano wa an shababihi fima abla allemina ko kande kaso kammo khirse takebono khirse nya gereme jige khirse be ga taxunu ni lemina gum ti buranya masala lumu ndanga o ko ani wandi tamison peyne kundu ante to Allah yampa mama yampa baba anga du hayban Allah dan sutura kam ari fil bukhari annabi jakko alayhi salam Allah yiko mellitini nko nanyande ke junubu de beri aganati yakutene Allah na preuve ko ana khirete ana tinkenyam pamma ande de beri sutura nya sereme boga kala ndan sutura kamma duna nken talle bulu tay khumbene tikko mennati Allah fotana fayke Allah na munya wure ana tindan suturite duna ntalle bulu tay yawmal qiyamah kannabi tibe gedi du hayba ande yampe mbogudu kamma Allah ko anyi mede dulebu an kenyan tahu kebe ga danganya kana ko anga kenya masala ngalungulu danga ande lebu mbogudu kamma ande du hayba manna lan kuce ndeberi saketo ho gona yagaru saketi omani ina daga nyagana iyo gona mesilli yimme iyo goni du kawandi ana bon ari lege sewu yimmente agana dugu tayetu nan tallan kuce nyani ayatu nan tide Allah kuta afay manne deberni ani du makiye
ani giya nya anti no seretanai ante khempene nanti sorobe ni ga jamanga kunya seda mutinna la kuta ana rana wara tiktok kamma ana live direct nebere duna dun ko kasuna wari ngalla kutana ande dubo go sutura annabi tallanta yampana maga ken junubu Allah wankitina kamma parce que anda sunya sedai nanti pa Allah kutana fonte bakke man na fonnan kayengori aga sikki miskin aga regene mo be gallingara ana bonte mo be gallingara adeberi anna kampe kenya ana pazin kiriye Allah gede nema be ngara na bure ana forfa mutana tuba ana tiduna dun ko gade fay ngalla kutana sagamun minne ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim man nangira nya khalla Allah atamanya anteni nida anya tumereka ni daga yesafana anna khampe ko innan kum bane na tunan tande kallan kutede be bal namula duna suwaratu nantin dalla kuta anta liman qallada anta liman qallada ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun lima li ayyi yawmin li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin anga tallam qallada sira sugere fe ojo ke wori sira sugere image ke wori sira sugere video ke wori asunya na seda ina tandal na kutande ko inga ande suturam bogudum kamma fonnan kay النبي عليه السلام يفنن قيمتيني وعن شبابه فيما أفنى أو فيما أبلى أن يرجابي مورونو عندما فنن قياهنا كمرا إذا كان فنن قياهنا نمبر دوني ندونا تغنى نيدو كنا الله هم من الله نندم دونوا أصوبا كنا يوم القيامة كيانغا ينكنا سنبانينغا ورني لولا نغا خوي سنبينغا ورني مغبي تلنا كيانغا ينكا iyo goni gana futi jebere anyana gitton no go fangem mo intaka warni ijunubum batte iyo go khallen kampene khurungo iyo goni khodo iyo goni gijimbe agir Allah ku tebe debe me akota Allah yafannan kayun kulli wa shabun nasha fi ibadatillah qare kula munukhri fubeni gani waqti ngira lillah fubeni ge baraduna lillah qadi khiri lenki kiyenta fona na khay lenki kannen tagay lenki joton tagay hakun kati tiktok generation la wallah hakun ni shabab nyai kagana worno kusa aya simmandini do Allah hakun ni fonnan kaya ko fongana wor yanya galini ide kanin taga ide sarano ngotu ide khrisunga kuntanga ide sigiram taga Allah ni khiri khayli sironga ngalenki soronga jungay inde sironga kina gay nka fallo mo nyani gay na gaya mulla primu nyani kado nyana Allah ga fonnan kayu kelli anne mulanna daga kume kenga ti dunara ke live ay ti dunara ke jeme tiktok na ti dunara ke jamana mane facebook na khumbere gana yilo mun subande ne ge khillan takante an ka takke be kete kiyenya nyan kanan kama iyadan billah asuba hammini asuga jotini akota ya garengena ni jala anu ombon nante sedene ante jala to retun akota ya garen lemmenga sugundini ana remme kebba ki kombonya ga sedini anda timma ana tamma fetinga fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun akota lendum ben nya ho ngana wuni nan ejela rakota ayin tan kuwanga inti banen te tokna yimme aga finana suyana fobula aga kanna yawma yaj'alu alwildana shiba leminen gekunu lendum da mido malla kutana anta junubutu takota aga kanna gere la ara wori mo hobe agere jahannama wari mogobe nyanga dogene mogobe lemmen nyintenga khuranga serebe gadi wi nyallan kute ken nyintenya kam Allah ko antallan kute yetu ayun tan qura kaninde jotem ma serebe gadi Allah kuta qado Allah kenya kam mo alaikum billah alaikum lendum be nyenye asare uroke agana gomla hara yilla kara yinten quranga ga kanna yagaren jalan nan bono aga joti nan tetu nan tinu kunteni yagaren nan muriremme kado Allah sirebe gida Allah kuta ma yintenga quran Allah kute no kenya na kam yawm al-qiyam funnan kayahu waqti ananga kin Allah nan subandite yawm al-qiyamah sirebe gana bara sasa sari imam Ibrahim tunkara garni sefe mpay misalu nyakin na gai fonnan kayu be ni gere batte mbagandi ko fonga sari kengarini fonnan kayu be gamulla im golli ko fonda
mpay koduni dantanto akinnanga sari ngarni sahaba lumu yogoni ko nganda ige golli ko fonda gere batten to afana anna bikki mutu anna tahu anna du tirindi nkeni koy nkati maneda ke kesio du tirindi fina anyi mebani nke koninga haruna gakku haruna nkati maneda werni ko fonda anna du tirindi anyi mebani anyi mentahu nanda sere fere koninga katiyani sonin kallem menyani ndaga khara aha nde tuke tangeni serebe nkati maneda werni ko fonda fonnan kaye ankati batte mbagandini kya khanke maratahu nanti Cheikh Mahmoud ndewori maari nuru mudiri nyani foken kandaga madrasa kiye nanya mudir la Mahmoud la yedanga ade akille nyawtu ngati nyetelle nde Mahmoud gante bana mo lante de berna bonni magaya kenya ne fonnan kay gebege ko gollini parce que degi wara golla lante anne doatel nkati maneda Allah yekeda est-ce que ko fonna fange ke mana fante Allah yogos serege la rege ke Abubakar Fay kundare kuiram angna tara bay fali legen le berire la Allah la de berni mais ko fonna fa manne na fane kenga anono munu nya bonondi ajabi ani bonondi niya subhano mane meneno ara pere le munu mane meneno ngalengi igre le munu le igre su bonondi ida sunya waxantal ligana anne le mina nyina e anda taxlu ka ke no hector bultu fi afatro ay bonte nante amma mo ta Allah kun karna ante tike ila suyun ko lambonondi est ce que kun fon nan kayu igan katike be est ce que kenye ko fon nafana la wallah alante ko fon nafana wala anni ma ngentati nan na ke de be angan katike be ranga ko fonda anni ma ne dutu me ko fon nafanga yanna ke murududa nte to gadi magadim pamu lamu afillandi ngana nyamulla na deberi nan kawa mande magan kuton kawanyani nga saketi sonin kara angana tange sikki ko fonda magan kutoni yogoni ammi wutu anganniye atogina mbattenya gellino nga afana kuro nganniye kanan tinnanda Allah muru tayfana Allah yeso pay subhana mpanya nati Allah bane subhana angana ifonya nati Allah ante décourager ne angana tangi angere Allah to on kota atunanti jarebi ngeno gelli kengan ni no kunyime Allah imana jarebi ni fina ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kallan tanyana angati nati Allah gelli no jarebi ngerna Allah wan jarebi anne ragana kammo angolli ni tay kammo afillandi soro sawara lemma go soro be ni ga kannalla am baba ne mulanna ke kille awtu na de be ande wori kammo anan gudun kullu Allah kannana nyani de serentu fere angeme sere kitangere Allah bane muri istikhara de branna golle de be iyo goni no ngana koy fa décourager na gellino iyo goni fa ngasila hunwa ime yusuf asira ko kuyimbane ya abati in ra'aytu 11 kawkaba gelli kennam bange golle ngiri khalas nani khibare menya fina anna Allah bane mu angana ni Allah muru no fofante tampinia fabelan tambake sagelan tambake kendelan tambake jakindelan tambake parce que nalla ya muru ngengan ngen kebe Allah hari ganin kanne ututi Allah ni Allah da iganin jakki kenne khibare nya nenya nati Allah indim bonondi kenne khibare fonnan kay ngana kewri kilunga Allah o gollini soni kara na kenge fallante ifarna logoya igene lebu kitanga ina daga laga tampa bay ahim dikatire menyen amma ina igene lebu kitanga garam pam ina daga lebu murute kudanga mulana golle be de be na sigindi me maka terenke Allah muru subhanahu wa ta'ala afillandi kudo fonnan kayen nan koti batte bagandini golle no anna nya seberana ila wallo hono ila wosefen su kongo me ma kota be agana siram ma yerni katanga me bonondi ndano ngo bonore iyogo naro nallo nin nafan kitanga min nafan kitanga bonondi kesu yedam batte anna nyannan terinka annan payi ndanna simma annan tagasi fofo su ganar asu terinka asu fay me atanga kebe ade berni
fonnan kay angana kin killetara Allah wo deberin asikandi mara soro ku jama ke fay sunan gollenge sikka kota parce que jama ke be gari iblisane formene kurona ikhlasu ke ro ndam ma ken ka gero kota bune kana nga iblisana Allah gana naam non pami mara jama fay Allah ya fay ke jama sanya nga nge kutini jama nga kota ba ngana karasu gili furunga ni namba na takono ambari jama ke sere barente wini dambate inande Allah bani atakono subhana ma jama fa nga dunene ne na du marsati jama nga sunallah ande du tuti jama fa segendi ni makamu ko mena ngeni fontangura ngeni dakki an kabara Allah yande ga do jama nga jama boka ngure gollum bonam ma iyadan billah ma dunene ma du marsa ma jakkindol laga ma sere diga mera nga digindi ni duwa inda fofo suko anke nangolli anya nan dutu Allah hayantu nan kotanga wala fonnan kay be dangi daru yele sigiram paga ko fonga aywani Mus'ab ibn Umair banna lemme nyanyi fosu nyamara me ayani ambassadeur fana awwalu safir fil islam annabi ga telle Madina adani ke Mus'ab wandaga na Madina ko qaramundi kati kana dina londi kaga kala ko tabe ke banna lemme kasanke me kitagaro ne igana jernta fetello tani nga gijime nabu indaro gijime tani nabu annabi tina la rasuluna sokella kutenga Allah nanya sedai ke fonnan kay dudu gaga Allah ya Ali ibn Abi Talib hijran biranda ga so annabi sogore ni yom tinki ni grani kerne de berni ni kerne annabi faru bege tori ayandi kinyandi fonnan kay nyan adi sigira yogo faga Asma bint Abi Bakr anu huntenya ni khasunyeri aga segene gidenga kamunga jabalu saw aga telle iganden kina annabi da Abubakar wonno agira min bogo na ga iganden lone Allah taagna irono arjanna ina iran kette akutu Asma anu hunta fakka ogana daga umra sorobe ni ga segene yogone yogone 45 minutes kube na sege me Asma ni kere ber fonnan kaynya di waqtin kina Allah Abu Huraira ade wujunu kere gide fo hadisi atanga do annabiya agere kebe nyado annabi anta sino sikide fo baka fonnan kaynya na sunnan laga na tanga Abu Huraira Ja'far ibn Abi Talib lemina nyana didu kinallay aga yikalla mota kota ide kekitte kutu ada drapon laga kekitte de kutu ada daga tere na tilaqede yimmen kutu annabi ti alayhi salam yawm al-qiyamah Allah ne kamponya rono kefonna kay Ja'far aga kampinar janna no mo be gandingala Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu wala fonnan kay nyandangi Badri kota mi wazare Muaz ifili alikati Abdurrahman ibn Auf nanti kona Abu Jahl kade koy agana birele ko kunte birele agana karaw kala ogana bire so afrenen tigane manne nyana to de mugana tanan nabi ya toron alayhi salam limna butu gharib baligha yanda Abu Jahl daga na yankandi bakisin kamana kipa ada sakratul maut ni ibn Mas'ud gere timman limna butu wala fonnan kayannan kawasughun bama Aisha annabi ga fatina ni sino tamile segwa nare hadisi wujulu fil kuma fil hadisi tamare kenya tangana dina korosite wala fonnan kayannan kawa ya khene de ko ni sigiram paga khasasa fonnan kayannan maganya réseaux sociaux de sangende muno bogon taronde anyi mena daga hakle ga serebe daga iram bogon tello daga yile ko warante ayin ko langana waranti ko basallinte la ilaha illa Allah ke fonnan kayla halafet fonnan kay gana moritna eskay on yagaliti silama on konta ko ani fonnan kay khumbe ne garo no siro ngumure wala kya nyomaga katti fonnan kay kana sigiram paga ankara karange nyano bakka sanko karange nyano wundunu ko ina tuguti karange nya karanyim bi nokko nyan xamma du nga karanyim bunga kala xamma ga dinga tuwa ko kenoro nga sankini wala khagere bakke be deberi ado simmandi de kulomunu ogeti temu na nyake yalenki wala la nyaga la gana golle la gana na warama wazinu hasanatinga na oda khasutu gati abarajenga ni ya khalisan liwajhi Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh